uzokufuna ukuthi imuthi ibereke ngeyakho indlela ngeyakho i-attitude nayo vana ungiceda amandla naye isizwe yasehuti yakhona ukubekezelela umuntu futhi mara wangona vana sekugcina nami angisakhoni lapho into engizitshele yona ukuthi wena bovu bangumuza kwamlefu la angibangumuzi mina le kunomuzi ekhaya ohlala umalumakhe awuthenga kuba bomncanami malumamupi umalumakho umashilwane muphi umashilwane ngale lingodi ongubani malumama lo wamalori uyawazi umuzi lo ahlala nawo ahlala kiwo wamalori ya ekhabe sinaye enkosi phambi kwakagogo ya umuzi ahlala kiwo uyawazi kwaba ngumntazana okaKatrin ya mntazana la okaKatrin manje nevana ubangumuzi lo vane ngikusho ukuthi kwamashilwana vele kwamlifu la nizitshelile ukuthi mina ngifuna ukungena ngekani ngoba umuzi loyo yawazi okaKatrin umalumakho loyo azakubalungiselana ngaloKatrin hayi manje wakhambani angazi kukhambeni ngeke ngawubanga uyabona ukuthi uKatrin washona 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 naye naye lo bamthatha kakantam hlala umalumakhe uhlala njani uhlala emalalani angibeka nabantwana unayo umntwana ubani uKatrin iThuKatrin maye umalumakhe lo waye uhleli njani kahle yazi baba Billy ngikutshela stories ngale banjani lalela ngikutshele ngifuna ukukutshela stories sizokurara nengathi ngiphakama naso ngisuka naso phasi emrabhini kuyoba ngenye ikhlifi enye engaziwa umuntu ngale la hlala khona umalumakhe abantwana bakhona ngoba umntazana lo walabe kangabelethi bekungeni naye uvoko uthe ubhubha sasuswa ngale salethwa sazohlala nogogo la umuzi loyo umalumakhe ukuthi uthole njani zanke sazi madoda ukuthi uthole njani zanke siubange samyekela umalumakhe wawutshentsha wawakha wahlala nje ngizokulwa nobovu wabamachilwane ngomuzi wekhaya mina ngizulu kwamachilwane ngwamachilwane ngwadube marubelethwa isizukulwane sakwamachilwane alumela bana usizukulwane futhi vele ukutsotsi ngijwayela vele ukutsotsi ngibuya nabo eneke kuze into le ikhambe size sizokufika la namhlanje njalo ikuthatha njalo lalela into le size ikhambe ikuthatha njalo jama phili size sikhambe sizokufika la namhlanje umuntu obekakhaba amhlohla amtshela zonke izinto ezezimamana akekho nje washo ushonile naye umuntu owakhamba wayokwenza owamthumela ePitori ukuthi akuhamba yokwenza let of authority akekho wangithumele incwadi angaziyela mina la esuperintendent owabhalisa izinto ezisinakho akusingimatha kuwayinikela ubani incwadi zakhona angimazi hayi angiyazi leyo angiyazi ayingoma into engayazi sengiyakutshela-ke awu manje amaphepha lawa wayangawalethi la angimazi ufe nje watshele ekhaya angimazi watshephi manje ngifuna ukuthi sibe because mina ukuxoxisana nalo mama mina ehlizwa ama isafuni mina ngifuna ukuthi umama lo kahlahla kakhulu nobaba kwakhe bayele ekhabo le because ukuhlala la indipendent this one yama services wonke abetha phezu kwakho because this thing sibiza wena samkhombisa musamaphepha wakhamba ukwenza i-protection order lefi uyokhamba kwenza isenye i-protection order yes2 ekhelo ekhaba ukhona nganamuntu ungahlaphela umama lo noma wokuthoma nakaphumako ikhotho uzokutshela ukuthi kukhona elikhabo la ngahlala khona akuthi nakaphuma wakana la hlala khona akathatha indoda yakhe kokuhlala kuphi lekhabo lebakha khona kwakho ubani lapha ekhabo angazi kwakhe wena ukubutfana unobhutakho obutfana uthini ubutfana nakezwa ukuthi wena uba ngumzila ekutheni indoda yakho akusikwakhe indoda yakho bekumele ngakutshela kokuthoma ngathi indoda yakho bekumele iyakhe ithola istende ihlawule ifake ifence kwakhela umkhukhuni ukuhlale lapho nangabe ukuchiye ekhabo ukuchiye endaweni wrong kose nawuceda ukungcwaba kahle kahle bekumele ekutheni uhathe enkosini because of akakwakhela umuzi ukuchiye ungana ngaba khona ngizobona khona bekangekho ingcwabe
ngizwa mayabuye njani lapha ngoba ngaxoshwa nguyisaranyana ngathi wabuye okay because of what ungangifake ephepheni ukuthi Thomas wangafaki Thomas ngephepha la ukhuluma ngokuthi ngakuxosha emgcwabeni ngathini naka nimfuni nonke mayabuye njani kodwa hey lalela sasisekhona uSanboy yaphila ngisho naye angafonelwa thina sasimina ngangekho ngiyokulungisa indaba zomngcwabo ngathi nengifika nakuhamba kwakho yeah bangifonela bathi angeke bakhulule benza izinto ngoba wena uyisuspect ngevulana angithi ayibakhululi next kwelakho igama singaya lapho khona ngisho bakhona lapho hawu bathi bona bakhululi next awuyazi into le bathi abakhululi next bafona bathi abakhululi next kwelakho igama akuye umuntu omunye wakamlifu azokusayina ukuze uThomas akhona ukungcwabeka izinto zakhe ezikhululeke uthe mina nengibuya le ukuyokusayinela uThomas ukuthi muthi izinto zakhe zikhumuleke ngoba ngesignature azikhumuleki ngakuthola ungekho wawuhleli la nganthola ningekho mina ngabuza mina nengifika ngapha ukuthi baphi kana abantu bakwamachilwana kwathi uSanboy balayitshile bakhambeleni asazi wabuye uSanboy sangabuza nina ngayena ukuthi nibakhamseleni abantu bakamachilwana wathi haya ehleka ngifuna ukubathola la ekhaya bebakudlala so nebakudlala mina ngelami igama nongayo bathatha bakubabeke la zonke izinto bebazikhuluma ngazikhuluma okay yakanda that's why kwaba iphiciphici nesifike enkosini imali yaphuma kuXolani ukuthi uyokufunela istani zange yaphuma kini yaphuma kuXolani ukuthi uyokufunela istani nabo imali leyo angazi nenzani noXolani ngophinde woyilanda yena no nazwana nodwa mina bengekho lapho bekuzwana noXolani ene into yangirarako kuXolani akakhuleli la mara ukhona ukuza kuwazi ukutshela ukuthi endweni zonke zakwamlifu ngiba ukuthi ubhalisa umntwanami yazi inkinga ukuthi angijamube nginayo ngabe umbhalisa ngaliphi uThepiso angazange afike la uThepiso ngombhalisa ngaliphi uThepiso umbhalisa ngaliphi umntwana ngakho nazi uXolani wetheni bengayazi indaba bhalisa umntwana kaXolani ngazi ukuthi wetheni uXolani nanje ngazi lokho bona nje benithi niphalele ukuthi uXolani ukhulele kwangifuna ukutshela iqiniso uXolani ukhulele kwamota uze la amkhulise kathola ukuthi ubabakhe ngibabami nakhona tholwa ngimi weza la ukuza kwakhe umuntu uze 2 months ubaba wabhubha ukuphahlelwa la kaMlifu uphahlelwe yindoda yakho walala la yena rakh ukhulelele khabo omkhulu ngwakamota uborda kwamota akavudi la zanka uhlale lo muzi uXolani akawazi nokuwazi ungene nje sekamkhulu manje ngiyiphi advice azokunikela yona mina ngithi bengazi udwala bengazazi zonke lezo ngakutshela kweThomeni lalela ngakutshela kweThomeni ngathi uhlabana nami ngamagama ugijimele abantu nabayokulahla estradeni abayokuchiyulele lapha mina nengibuyako ngithi ngiyawufuna lo muzi zabe ngufuna vele ngewekhaya hayi mabuya usibuyile kanti ngathi ubalinda bazakade zabe ngufuna vele zabe ngikhuluma ukuthi ngiyawufuna vele ngewekhaya kamare amaphoyisa ngenzani kamare court ngenzani ukuthi ekhaya ngiyakufuna sekhaya ngamuntu onganalikhabo bona kokawona kamare bangathi bayangiguga bayongivalela kuphi ukuphuma kwami lapha embobeni ngiyabuya trash ngifuna umuze ekhaya bangangitshela nekhotho ukuthi magistrate ngakhe ngimbuze naye ukuthi wena unali khenu na nofuna mina ukuthi ngiyekelele likhaya wonke umuntu unelikhabo namuntu onganalikhabo hayi ukuthi nengidlula lapha ngikuyekele ngifuna umuze ekhaya ngiyawufuna ngiyabilayela ngoba ngiyatsha nami ngababhubhileko bala nabalila kwabalili komunye umuntu balila kimi maye ngiyongena njani ngibenzele ini njani kunawe kunokabini ugcwele umbereko uyokuba kuphi la kunje uyokuba kuphi that's why so ungibona ngibuya ngithi uyabona nokumbuza ekhaya ngiyawubanga samkhalebhe ukuthola iveni bakhambe nokabini nangabe ufuna ukuthi ayo khotho
ayikhodo Hello. ayibe khodo aphumile hello yebo ehle ngakho ayikho yini ngakho ngim-advise ukuthi Ayiye. ufuna i-contestele khodo kuhle ngoba ayikho into yoyilwele uzakuhamba ne-authority i-authority izakukhombisa ukuthi yiyiphi into ebhaliswe ngobaba wakhe yabo omunye nomunye umuntu uphelele ekhaya nengathi kuwe mina I-letter of authority kuhle. ngiyawuchiya ngibuye ekhaya i-letter of authority kuhle uba nayo njengoba uyindoda kuphethe i-certificate uphethe i-letter of authority cala izinto zakathomas noma uphume emshadweni ulibuya nobuya kubuyela kuphi ekheni nangathi mina umuzi loya njengoba utsho ukuthi ngengomfazi omunye nangathi okay ngiyawuchiya umuzi omfazi loya ngibuye ekhaya kuzoba njani ezinye izinto sizozenza sicabange ukuthi omunye umuntu uzokufila njani ene bengingalwi nawe bengikhambela lapha mina kude nawe ngingafuni zona lesi abaphuma abantu sister nehliziyo yokuzwela indaba yokuzwela sometimes ngingangini nenza ukuthi izinto Nginalo izwelo indaba zezwelo no thina manje benalo umuntu vane ngikucale ngimzwele yabona kunenye into kosuyizwele kunenye into uyayibona ukuthi this one ayisekho right bazama ukufotsha amaphepha kunabantu abam-advisa wrongfully lo mama cala mina ithi ngitshelo yazi waye ngitsho njalo kokuthoma sizwene naye mos last month ukuthi this month akwenziwe ukuthi kukufakele umfowenu i-tombstone and then waplan nathi sizena sizombuza kuhle ukuthi hayi mani mama sizokucheck ukuthi wathi ngenaphi nini usaranyana ngathi mina ngisoceda ingcolide zamcala sara ngasho njalo wathi uceda ngathi ngiceda ingcolide zami enginazo yani-ke bese njani kuphela kwenyanga-ke lesikiyo njomeyilo ngikhona sizokhuluma ngasho njalo mara nje soyangikhulumela wena yazi ngikhulumelani ngicibele indawo siseka saranyana uyazi ukuthi ngathi ngikhulumela amagama okho mamela ma mina ngifuna ukutshela ungavumeli into ikhuluma ngulo mama lo mama uyakulahli cala nje kunobaba ngapha ekheni kwakabini ngapha bayakudlelezela ukabini sekubaba ukabini bekajamela ukabini bekajamela anarathi unganalo ngitshuda aphethe nephepha soloku utrato ngazibuza umbuzo yiwani ngadayi mara la kuyadlala mayithi nasikazi ukusola amaphepha la kokuthoma ukhona ukabini ukabini okay mina ngifuna ngatshentshi isibongo sakamlife ngisibize ekabini ngehlanye isibongo sakamlife uhlezi ngaso ngoba ufuna umuzi lo wakamlife wena into oyifunako bekumele ube ngukabini angithi umuntu wakho nangu umfakele i-tombstone umlife loyo yona soloko nenkoloto since kose ukhunjuze ukuthi kose ufakele akangamfakele ngoba awumfuni umuntu ofileko ufuna umuntu ophilako umuntu ophilako nangutratra bekumele umuntu ophilako akuhamba kwakhela umuzi wakhe nikhona ukukhululeka nicatshisa abantu esitandeni sakwakabini asitsho ufuna indoda ama wayifuna kuhamba uyifake emkhukhwini akho mina ihlonipho kuwe mama nje sivela ngisanayo especially after ngomgcibelo the way react ngakhona umkhombisisa idelinye ngimbe ngicukuzela umama lokuthi akakunikeze ithuba mara ngikhonile ukukubona ukuthi awunahliziyo ihliziyo yakho ufile solo kundoda njengoba usebenza ngathi akasiboni phumele ngaphandle nadradra nanibuyako niyachubeka kutsho ukuthi lo mama lo next time sizomthola abantu ufile bese nithi yakho maye mama thina sizoprotecta mama so kwenza iqiniso umhlaba uyakubona wonke umhlaba uyazi ukuthi kwenzeka anything kuwe that is why ngithi wathoma umama lomdala bekumele abuyele ekhabo athatha ukabini bokuhlala le khaba kunamuntu le khaba kankabini akanalikhaba yena kumlayika that was my first question ukuthi why bangayikhaba ukabini because bayathandana ngisho